Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya Governor Haribabu Kambam Batian Vain Khan na bar tho tu te akoma Mizo chung an hmalang na te asoi pui Sil char tuilian tur de chomdon atana poimo tak pakhat tui thiang lim in tur peturin Mizoram sarkarin ma alamek Khua tha chho zelo wangin asama tuilian chon ziom lama panzel Vain Khan opposition presidential candidate Yashwan Sinha chuan a nomination at lut Governor Haribabu Kambam Batian Vain Khan at Chenna Aizawl Ras Bhavana Nabart how to te akoma he huna hian Mizoram Nabart GM Prasada Rao le a tho pui ten Mizoram chung an hmalak na sarkar bank le mimal ne na an tho na ba ka thil poimo ni an hriate governor he na hian an thlenani Governor John Nabart in Mizoram maso na turam hmalak na poimo tak tak te thona tur suma puk tir thin chu lom omati thu soya Nabart in sarkar le mimal tho pui tam taka ne ti a hriat thu te soin Mizoram mason atana thok tangkai tak ni thunzom turin Nabart na thok te chu asomani Governor chuan lo nei le a kai hnoi huanga hmalak na te chu na sajok atan lak pui an ngai ni a hriat thu soya a bikin arvul tu te le sanga khoi tu te tran pui konga Nabart chu na sajok a long chhok turin asomani pu prasada rao chuan Nabart chu Mizoram sarkar hmalak na te chu infrastructure Development Fund RIDF kaltangin tranpuina sumapuk ti thin ti asoya RIDF noi hian thingtlang hun sang sanga amamo tu te tan kudam bungrol le thil da khol na in kun thok tu te izona huanga thil tangkai siam na le poimo dang siam ani thina ti a heng ba kai hiam mi mal le bank te po an hmalak na atan suman puk ti thin thu soi bokani na bar ho tu te report an pek dan chuan kum sang ni somni pani chungin Mizoram Rural Bank le Mizoram Cooperative Apex Bank te hne na refinancing angin cheng viable se som panga puk tir ani a hemi hun chunga thoi hian state sarkar hne na rural infrastructure development fund RIDF noya cheng viable se thum som pakhat puk tir ani to a sarkar puk tir to za chu cheng viable se sang khazu ko pasari ani meka tuna hian he sum mang hian project zali som ko panga tho mek ani a sumla pek cholo viable se zali som lia om meka sumla pek cholo pechuak thei tur hian project then khat chu chakzo kalpuya ngai ti tarlan ani Mizoram sarkar chon tunkar ne ngani khian remna ni lomani tur thu Vain Khan tu so semin soi boina ji edit tu so chuan remna ni lomna in khom hi Aizawl a chuan chommadar som bakhata wana pa hola bot sai ni tur thu soya heta hian Mizoram sarkar hnuya thok Aizawl a under secretary chin chunglam te chu telvek turina hriat tira Aizawl tilo district dang zonga DC te po an district headquarters chewa remna ni lomna hun bo sei turina hriat tirani Champhai district chunga khole veng somni pakwa te chu vokshi hlau om tak ASF len na hmuna puan ani to Champhai district chung le senzo khuwa vok engemoza thi te thi chan chu African swine fever ani ti fin fi ani awangin Champhai senior veterinary officer Dr Lalhmangaya chuan le senzo chu voina tanga thule omma vokshi len na hmuna apuanga voina pon beltak ten hen Champhai district chunga veng le khuwa somni pakwa te chu vokshi len na hmuna puan ani ta a veng le khuwa poruka tanga sample lak result ngai chan mek ani a ASF Shrileng ni ngerin le hian district chung khuwa le veng somthum panga te alu chil mek ani vet department sin che dan chuan Champhai district ka ASF Shrileng thoni na kumin February ni lia tanga mu chu ani hnu voin thlengin vok sangthum za sompali thi to a film khur thuwa vok sangthum zali som corporate suat ni to a vok thi le film khur thuwa suat to zong bel khom chu sangruk zaruk som panhani a voin bi ka vok som pakhatan thia vok som ret pakhat suat ani tun naya ro suna sa wanga tut luilian chuan dap chu khuwa chung ko ngemo zat tut kama nola ti chena sa hle tut luilian hian lui kama huan tha chinna nola ti chena sa hle a lui kama om dap chu khuwa te nul siam chu achim chede ovek ni in mameta kan correspondent chona soya dap chu khotlang ho tu te hna tanga kan correspondent thon dan chuan tut luilian hian chung ko somni panga te nul tin somli pakhat mun vela ti chia a tuna hian tut luilian hi kam to ma se nula thai te chu a chede oveka chung ko tam tak ezon na a chiat pha ani Champhai district level wildlife crime control sub unit chu Vain Khan chairman Champhai SP Pularin pe warte hovin SP office a malak to dan tul dang terelin thu khoma hian tun hnaya dan lowaram dang atanga nung chalak lu man le report don te laka malak ani dan te ngai thak ani a malak tul ni hriat te zau taka soi hawani a
ramdanga tanga dan lova nung chato lu man awmin amo phur tu te dan angana taka shrem ani theinan custom dan mai baka shremnarem chang dangte nena umje bozi thin ni se anti a dan lova ramdanga tanga nung chalak lu man te himna tu le nung chadangte ti boilo theizonga enkol lailo na tu rescue and rehabilitation center siamani theinan thu nei tu te sang zoka rodna siama thlen than ti a mi puite hne na zaw zoka injitina kalpui ni se danena hum hal nung cha te kol theile theilo te kol thei tura dan hnuai hmalak tul te ba ka nung cha te hum hal konga dan ne hrai omte injitina nei ni a member ten rem chan dan in endik na joint patrolling nei ni se anti bokani Chakma Autonomous District Council CADC Executive Member Atana Road mi pasiri te chuvein khan rin aman hutem tira laklu anni CADC EM thar te hi Kamala Nagara CADC Cultural Hall longkai DC ayo in chong te Civil SDO Dr Manesia Khaimi Chho chona la luta EM laklu nen khoma hin CADC Chief Executive Member Buda Lila Chakman Duria Dan Chakma chu Deputy Chief Executive Member Atana Road ani thua puanga Sarkar in obnale Inrel Bon Atan Deputy CM hi nei atul thu soin hun kaltwa Deputy CM anamlo thina wangin an tho tur hi mi sangsangin anlo thokwal thina CM Zinbo Hlanin thutluk na dik siam konga le sarkar kalphung dik zona konga dodu samlo thila thleng thina ni ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Silchara tuilen tore chomdol atana poimo tak pakhat tui thiang hlim in tur peturin Mizoram sarkar in ma alamek he malak na hi DMNR Department Mizoram Police PH Department Collective DC le Vairang Civil SDO 10 mala in an boy pui me kani DMNR Department malak na in medium tanker pangale HMV tanker pakhatin Aizawl atangin silchara pana first air tanker lian pakhat kal boka Vairang te PH line mi tuian choi tha anga silchar an pan pui le don ani hengte ba ka hen nimin khan PH Department pickup panhi le 407 pakhatin silchar Deputy Residence Commissioner hna tuitiang hnim ano zugda to a tuilitar sangni phur AFC tankerin Assam sarkaro manna semturin tuitiang hnim a phur thabokani Mizoram atanga tuitiang hnim phur tu te Assam sarkar official ten thatak en lo dongsong zela silchar tuile na wanga mi puin tuitiang hnim ta chama harsan an to mek chungchanga Chief Minister Puzoram thanga chuan Nimin Khan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma phone in a bia Mizoram chuan puyen huam thu shilin malak dan tura ro man puya Assam Chief Minister chuan anlo lom thu shilim kachar DC lo biak tur thule atulanga rom manna siam puya lo dongsong tura alo shil tur thuna changani pon to angin central oime bultumin sil char khopuya cheng tuin tur ngei to tele ngei mai theidin nading te tan inrini lamta khan tuin tulitar enge moza thon thak alo ni to ani voina Mizoram Senate officer thu khom chuan sil char le chhevela tuilian tur mek tanpuinan cheng nuai riat pe karemti Tranpuina sum hi Senate Moderator Reverend Dr. Valang Kale Secretary Reverend Zeddilan Machunaten Naktipian Kachar Disikuta Anhlanang Khua Thatchau Zela Wangin Asama Tuilian Chun Ziom Lama Pan Zela Hetilahan Barak Valley District Pathum Terrochon Tuilian Wangin Harsanan Tok Meka Sarkar Tunitita Soidanin Dakar Somni Plitsungin District Somni Puret Sunga Cheng Mino Somni Panit Sungin Tuilian Latora Dakar Somni Plitsung Vekhian Mipanga Antia Barak Valley ahian chan chu anangor takat kalpuya ni a Chief Minister Himanta Biswa Sharma chu Nimin Khan tuilen na satna silchar khopuya tlo a chan chu anale chomdol na thote enfi ani hetila hian Minister Pani Parimal Sugla Baidi ale Jayanta Mala Barwa te chuan Barak Valley anri achil ani Voin Khan opposition presidential candidate Yeshwan Sinha chuan nomination na thelut pu Sinha hian Parliament House a nomination ni thelutin He huna hian Congress Shruaitu Rahul Gandhi NCP Hotupa Sarat Pawar Samajwadi Party Shruaitu Akhilesh Yadav National Conference Shruaitu Farooq Abdullah Trinamool Congress Shruaitu Abhishek Banerjee TRS Shruaitu KT Ramarap DMK Shruaitu A Raja le CPIM Shruaitu Sitaram Yechuri te po antel ani Karma Sajir Tobni Khan NDA candidate Draupadi Murmu chuan nomination alo thelut to a ponto angin thale ni sompret hian President Thar Thanani anga ni somni pakhata vote hiar ni ang Chanchinthar chiar ti top nan atlang pui Governor Hari Babu Kambam Patian Voin Khan about how to te koma Mizoram chunga malak na te soi pui sil chara tuilen tuar te chomdon atana poimo tak pakhat tui thiang hlim in tur peturin Mizoram sarkar in mala mek khua thatchau zela wangin asama tuilen chon zi omlama pan zel Voin Khan opposition presidential candidate Yeshwan Sinha chuan nomination thelut chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani